Yes, Karoge mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri twe mu masaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha, kuri twe mu masaha ya nimugoroba, igitondo cy'umugisha, kuri twe mu masaha yo ku gicamunsi, biraza guterwa n'uko ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki zigera kuri 20:30 z'ukwa kane 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripoko kwa Sebarundi i Burundi. Ibintu byakomeye noneho rwose ibyo General Neva yajyaga atekereza yuko bitaba byamaze kuba. Ese uyu mugabo araza guhungira he? Ese uyu mugabo araza kuguma mu gihugu cy'u Burundi? N'abantu b'Imana, noneho ibyabaye ni ibindi bindi. Ngira ngo tugiye kuba tubyinjiranamo gatanu kuri gatanu, tugiye kubabwira amakuru menshi arebana n'umutekano, politiki na diplomasi arimo aturuka hano mu gihugu cy'u Burundi. Inzego zigiye zitandukanye, abarimo banda kugarika, barimo ba Agathon Rwasa, barimo ba Bunyoni bahagurutse, ndetse Red Tabara yahagurutse, imitwe yose irwanya igihugu cy'u Burundi yahagurutse ku rwego rwo hejuru. Ariko ibintu ndaza kwanza mbyinjiramo mbanje gusuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, badukurikira rero by'umwihariko muri rusange bari hano mu gihugu cy'u Rwanda, badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, bari muri Korine Munanira, bari muri Korine Mujejuru, bari muri Korine Murangara, bari muri Korine Kinazi, bari muri Korine ya Tongo, bari mu Gitega, Bujumbura, Cibitoke na za Ruyigi n'ayitwa za Gasorwa, barahari gatanu kuri gatanu. Ni ukuvuga ngo badukurikira rero bari mu gihugu cya Kenya, bari mu gihugu cya Tanzania, bari mu gihugu cya Malawi, South Africa, Zimbabwe, bari rwose Zambia, bibereye mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi, baradukurikira cyane gatanu kuri kagenzi kako. Amakuru tubazaniye rero araremereye, ariko nyamuneka duhaye n'ikaze n'abantu badukurikira bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko tubasanga mu ntara ya gatandatu diaspora, tubasanga rwose muri za Australia, tubasanga muri Canada, tubasanga muri Amerika, tubasanga United Kingdom, tubasanga mu Bubiligi ndetse n'Ubufaransa. Abo nabo rwose tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Birumvikana rero ngira ngo muri ano masaha mu gitondo aka kanya turagafashe kugira ngo tugaruke ku makuru agiye atandukanye, ariko noneho akaba ari amakuru agiye aremereye cyane ku buryo rwose uri uyumve ashobora kuza kwikangamo. Ni ukuvuga ngo nk'ubu munyemerere mbabwire yuko zimwe mu ngingo z'ingenzi turi bugarukeho harimo n'iyi yemeza ko ubu tuvugana intare za Sarambwe arizo zirimo zirakontorora Uvira, Uvira. Red Tabara, ibi bikaba bishatse kuvuga yuko tayari yamaze kubona inzira. Ngira ngo tugiye kuba tubyinjiranamo tubiva imuzi n'imuzingo, kuko Red Tabara muzaho ibarizwa. Turaza kugaruka by'umwihariko ku nkuru idasanzwe y'abasirikare bagera kuri batayo ebyiri ubu tuvugana, baraye ahitwa za Kavimvira, abo bose bamaze gushyirwa kuri kote ku mupaka hano w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kugira ngo bamakinge sure yuko ikijyanye n'umutekano, ngira ngo wenda turaje tubyinjiremo uraza kumenya impamvu. Turaza kugaruka hano za Kibira, turebere hamwe by'umwihariko ikijyanye n'abasirikare benshi n'ubundi bapasinze muri bigo bya gisirikare, ubwo akazi rwose bari bateguriwe. Birumvikana yuko rwose katangiye kugenda kaboneka. Ubwo rwose icyitwa ivumbi ryo tubyitegure. Amasasu ni menshi cyane yaraye avuze, akaba ari amasasu rwose nyamuneka yavugiye muri ibi bice bya hano za Bujumbura. Abenshi bate ese Red Tabara yinjiranye na M23 igihe Uvira y'abagatombe. Ngira ngo Imana mwe, ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi bitangazwa byose tugiye kuba tubavira imuzingo muri ano masaha rwose yo muri iki gitondo. Turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye, muraza kunyemera tugaruke gato ku kijyanye n'abanyapolitike hano rwose bakajije umurego. Ngira ngo
ni abanyapolitike bagera kuri barindwi njye rwose namaze kumenya, aba akaba ari bamwe mu banyapolitike rwose batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho bwo witwa Evariste Ndayishimiye, ndetse hakaba harimo n'abari muri guverinoma ndetse kugeza magingo aya bacungishijwe ijisho. Ibi bikaba bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane by'umwihariko ku buyobozi buriho hano mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kubikomozaho, turaza kugaruka ahitwa za Kibira turebe uko bihagaze. Ni Kibira nayo rwose mwa bantu b'Imana mwe ikomeje kugenda igaragaramo byinshi bigiye bitandukanye, turaza kuba tubikomozaho. Turaza kugaruka Cibitoki, turaza kuba tuvuga byinshi birimo biragenda biturukayo. Turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, kuko mwibuka neza igihugu cy'u Burundi ko gifite amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na karindwi, ay'abadepite akaba ari muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. Iko kanuze kukibuka neza, ngira ngo aya makuru rero munyemerere by'umwihariko duhita tunayinjiramo kugira ngo tuze gucunguza uburyo umwete, kugira ngo tudatinze cyangwa se tutabatindiye, reka amakuru by'umwihariko duhite tuyinjiramo. Ku munsi w'ejo nibwo twababwiraga yuko rwose urugamba rwamaze kuba imbere ye, ndetse ari urugamba navuga ko rwamaze gukomera ku rwego rwo hejuru, by'umwihariko hano ku mupaka wa Uvira cyangwa se hano ku mupaka y'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku gice cya Uvira. Ngira ngo maze iminsi mbabwira ni birashoboka neza ko Red Tabara igihugu cy'u Burundi cyajyaga kikanga mu gihugu imbere babonamo ingabo bakavuga ati karabaye igikuba kigacika, noneho yaba igiye kubona inzira mu buryo navuga ko budasanzwe. Ibi rero nibyo byatangiye kugenda bigaragara, ibi nibyo byatangiye kugenda rwose bigaragara ku rwego navuga ruri hejuru, kuko ubu tuvugana noneho ya Red Tabara kama mbaya rwose igiye kubona inzira. Impamvu nakubwira ati Red Tabara igiye kubona inzira, noneho tubone igihugu cy'u Burundi cyatangira guhura n'akaga gakomeye, umunyarwanda niwe wavuze ati huguha. Uburundi rero igihe cyaba kigeze kugira ngo ibyo bwahaye M23 nabwo bubibone, kuko nimba M23 imaze igihe kinini, ndetse icyo gihe kinini ikaba ikimaze ihangana bikomeye na FARDC ndetse n'abarundi. Aba barundi rero bikavugwa yuko benshi baje gukora ama operation yo kurwanya Red Tabara ariko ntibayirwanye. Icyo gihe mu buryo rero bwo kugira ngo n'ubundi M23 nayo ibikize, hari ukubohereza Red Tabara nayo ikatangira kubazengereza mu gihugu cy'u Burundi, dore yuko neza rwose izagica ku mupaka wa Uvira hano rwose uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya leta RDC. Ibi bintu rero bikaba byateza ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo mumaze iminsi mwumva abasirikare bakoraga imyitozo idasanzwe hano muri iki gihugu cy'u Burundi. Nta kindi rero cyatumaga abasirikare badakora imyitozo, ahubwo nuko babaga bafite icyitwa rwose nyamuneka, babaga bafite icyitwa umutekano, ndetse ibi bintu byatangiye byo kujya mu bice bigiye bitandukanye mu bigo bya gisirikare bongera abasirikare, nuko bari bazi yuko umutekano n'ubundi ushobora kuzazama kandi ukazambira hano ku mupaka. Ibi rero rwose nibyo byakomeje kugenda bigaragara mu buryo navuga yuko budasanzwe, kugeza amagingo rwose tukaba dukomeje kugenda tubona ibintu bihindura isura ndetse imyiteguro idasanzwe, by'umwihariko ikomeje kugaragara, ndetse abasirikare benshi muri iri joro ryakeye bakaba badeployinzwe ku mupaka bangana na batayo ebyiri muri bya bikorwa byo kugira ngo umutekano uze kuba urinzwe, kugira ngo ushobora kuza kuba rwose yakumena igikuta
aze kukimena afite imbaraga navuga ko zidasanzwe. Ngira ngo ubu tuvugana abasirikare byibura bagera kuri batayo ebyiri nyuma y'uko M23 rwose yinjiye hano mu mujyi wa Uvira b'Abarundi bameze gutya, imbunda nini ndetse n'into, by'umwihariko bahagaze mu mupaka w'igihugu cyabo, barimo baravuga bati birashoboka yuko M23 nayo yaza kutwihimuraho. Mu gihe rero iri bugerageze kuza kutwihimuraho iraza gusanga turi tayari. Ngira ngo ubwo akazi ndetse cyangwa se iby'abasirikare n'ubundi bari bagabwe, by'umwihariko bategereje bisa nkaho noneho bigiye kugaragara rwa rugamba bajyaga barwana rusa nkaho rugiye kugaragara mu buryo navuga yuko rudasanzwe. Ngira ngo ni byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa ariko kandi rwose binavugwa ahangaha, kuko aba basirikare uko byagenda kose ni bamwe mu basirikare bashobora kuza gukozanyaho na M23 ivumbi rigatumuka ku rwego rwo hejuru. Ni bamwe mu basirikare bashobora kuza gukozanyaho n'izindi tabara zituruka muri Sud Kivu, ivumbi rigatumuka ku rwego rwo hejuru. Birashoboka yuko rwose icyitwa ibitendo noneho bishobora kuza kuba ibitendo bikomeye. Ngira ngo wenda tuve kuri ino nkuru, M23 rwose yamaze kugera muri ibi bice ndetse kandi ibintu byamaze kuba bikomera ndetse biba ibindi mu buryo navuga ko budasanzwe. Ahubwo tugaruke gato ku yandi makuru agiye atandukanye, by'umwihariko arimo aravugwa mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru akomeje kugenda aturuka muri CNDD-FDD. Ni CNDD-FDD kugeza amagingo aya nayo rwose ikomeje kugenda iba agateranzamba, kuko mu minsi ishize ngira ngo nababwiye uko CNDD-FDD ikomeje kugenda icikamo ibice. Ibi rero noneho bisa nkaho birimo biragenda bihuhuka. Impamvu mubwira nti bisa nkaho birimo biragenda bihuhuka nuko umutekano w'igihugu cy'u Burundi utifashe neza, kandi muri uku gukuraho ibice bya Uvira nabyo biraza gutuma CNDD-FDD none ibona yuko ishyamba atari ryera. Uwitwa General Neva ashobora kuba agiye guhangayika, agahangayikishwa n'abamurwanya, noneho n'abandi bamurwanya mu nzego za politike nabo bahagurukiremo, by'umwihariko bamurwanye kugira ngo igihugu rwose bagisubize ku murongo, nk'uko abataramu bajya bavuga yuko rwose ngo bagomba kugira gutya ngo bagahaguruka, ndetse ngo umutekano w'igihugu cy'u Burundi ukongera ugasubira mu murongo mwiza, ahasigaye nabo ibintu bikagenda neza muri rusange. Birumvikana yuko rero nyamuneka ibintu bitoroshye habe naba, ndetse bikomeje kugenda biba ibindi. Reka yenda tuve kuri no nkuru ya CNDD-FDD, gusa icyo mugomba kumenya ni uko ivumbi ahangaha rwose uko byagenda kose rigomba gutumuka, nyamuneka tukabona ibintu bihinduye isura. Ahubwo twigarukire mu bice byano muri Cibitoki ndetse na hano za Kibira. Imyitozo ndetse n'imyiteguro idasanzwe zambe na kure, bisa nkaho rwose abenshi kuri ino nshuro bahise basa nkaho bapasinze, kuko bari bamaze iminsi bakora imyitozo y'imbunda ziremereye, imbunda ntoya, ariko bisa nkaho rwose abenshi bahise babona pasi. Impamvu babonye pasi rero ni uko igihugu cy'u Burundi kiri kwitegura yuko gishobora kuba kigiye guhura n'urugamba rukomeye cyane kitigeze gihura narwo no mu bihe bya mbere. Urugamba rwose rushobora gutuma ibintu biba bibi cyane, by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi. Ni ukuvuga ngo igihugu cy'u Burundi kirimo kiracunganwa bikomeye rwose n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane nicyo gihugu tuvugana bahana imbibi. Bishoboka neza ko rwose izi mbibi kuba bazihana byagira ingaruka rwose ku gihugu cy'u Burundi, kuko izindi tabara zose zicumbikiye mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo benshi ati niziza guhaguruka, ese uwitwa Evariste Ndayishimiye araza kujyaho nyamuneka. Ubwo rero rwose ibintu byo bikomeje kugenda biba ibindi muri rusange. Tugaruke gato, turimo turagenda tugana ku musozo. Hano za Bujumbura haraye humvikanye kurasana
aha rwose mudashidikanya ijana, nubwo dushidikanya kuko n'amakuru nahawe arabikomfirima ijana ku ijana, ni uko ari Red Tabara n'ubundi yongeye kongera kwigaragaza mu buryo budasanzwe, ndetse kandi Red Tabara ikaba iri bwigaragaze mu buryo bw'igihe navuga yuko ari kirekire hano mu gihugu by'umwihariko cy'u Burundi, kuko nimba yamaze kubona inzira noneho baraza kugenda baza mu buryo bifuza kandi bashaka. Birumvikana yuko rwose izo ari ingaruka zose zishobora kuza kugira igihugu cy'u Burundi gishobora kuza kwisangamo. Ikindi kandi ni hano za Gitega naho ibintu bitifashe neza, umutekano ukomeje kongerwa mu buryo navuga ko budasanzwe, kuko naho ni ibice biba byitegurwamo ibitendo kandi bibarizwamo inzego za leta zinakomeye. Ngira ngo reka tumasore zangaha, by'umwihariko tugere tubakurikirane n'andi makuru. Ngira ngo ku munsi w'ejo mwabibonye ko Sadek rwose yatsinze utwayo igataha hariya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byumvikana yuko rwose nabo bamaze gutsindwa ku rwego rwo hejuru. Ngira ngo reka iyi nkuru tuyisoreze ahangaha, tuze kugaruka tubakurikirana n'andi makuru bakunzi ba Duniani Kote TV.